Što ti radiš ovdje? Malo si se izgubio. I tako sam dobio ideje za priče. Želiš li znati kakve? Da! Dobro, te priče ću nazvati Ježeve priče. Svijet je golem za malog ježa i puno obećanja za one otvorena srca prema nepoznatom. Tata, Što je? možeš li mi ispričati priču? Molim te, Nina, ne večeras. To je tatina tvornica. Tata više nema posao. Je li zato tužan? Znaš što su moji roditelji rekli neki dan? Direktor tvornice je u zatvoru. Nestao je novac iz blagajne. Sigurno je još u njegovom uredu. Opa, ne tuguj sad. Život je jako lijep. Sunce pjeva, a ptičice sjaju. Ili obrnuto. Izgleda da je on policiji glavni osumnjičeni. Zamisli, negdje je sigurno skriveno blago. Upravo si. Šta se događa? Ko je tamo? Nisi mi rekla za to. Smiri se, imam plan. Idem u kućicu, s mjesta. Dođemo li do novca, dat ćemo ga našim roditeljima. I onda više neće biti problema. Bravo! Ozbiljno. Gospođo Kovač, gdje je Nina? Nije u stanu. Otišla je bez svog mobitela. Nitko me neće spriječiti da ga spasim. Čekaj! Čovjek nikad nije prevelik da bi slušao priče. Ali sigurna sam da će sutra biti bolje. Bježi, Nina, trči! Nina i Ježeva tajna.